Assalamualaikum, Abang Mampo, tawanya Ang Babe, dan seluruh penggemar Betawi jadul. Jangan lupa subrek ya. Kita tungguin ini, buruan dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan kayak dulu. Saya mau bayar zakat Ustaz. Baik. Untuk berapa orang ya? Satu orang. Satu orang. Baik. Siapa namanya? Bagol. Baik. Ikutin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Saya terima ya. Iya. Ini Ustaz ya. Ya, baik. Terima kasih ya. Iya. Alhamdulillah udah bayar zakat. Semoga puasa gue diterima. Amin. Action. Aduh, puasa tinggal sehari, lemes amat ya, sampai tenggorokan gua kering. Aduh. Belagu banget sih lu, kayak lu puasa aja. Buset, puasa lah, adek lu kali naik ke puasa. Ya, gua puasa. Puasa apa lu? Gua puasa do. Oh iya lu, puasa apa tuh? Puasa do. Emang lu mau tahu puasa do? Puasa Mindo. Oh iya. Lu udah nganterin rantang belum? Lah emang ini udah lebaran. Woi lu, termalam tuh malam petakbiran. Oh iya ya, emang lu nganterin rantang udah dapat berapa duit? Payah lu, gua aja udah dapat 30.000. Oh iya ya, gua mau balik mau minta rantang sama emak gua. Puasa kalau lagi terakhir begini, kapan lapar-laparnya gua, mana ntar malam takbiran lagi. Terus si Deklek ngapain lagi? Woi, Deklek. Woi, Deklek. Ngapain lu? Ya Allah, Deklek. Mau malam takbiran, Deklek. Mau masih gini aja lu. Hah? Takbiran? Iya, Deklek. Ntar malam takbiran. Takbiran? Besok lebaran, Deklek. Hari lebaran? Ya Allah, Glek. Besok lebaran, Glek. Ya, malu kemana malu? Gak tahu gua. Ya, halo, Glek. Ya, halo, Glek. Lu jangan makin aja, Glek. Jadi gua kayak gak kepikiran ini. Ya, halo kalau begini mah, Glek. Besok lebaran. Tahu. Ya Allah. Pulang yuk. Yuk, ayo. Ayo. Ya, halo, Glek. Ayo, lebaran lu mau baju baru. Tenang aja, Glek, lu. Udah gue siapin topo. Mau lebaran baju baru. Alhamdulillah puasa gue Pol tahun ini. Ya, semoga aja besok gue kagak kesiangan buat bangun sholat Id. Amin. Suwe banget dah, gue disuruh pulang sama polisi ini. Buset, bocah ngegerutu aja. Ngapa lu? Ngapa lu? Kagak tahu, gue lagi kesel. Ini lu. Ngapa sih lu? Duduk. Kagak tahu orang lagi kesel apa. Lah, lu ngapa ngedumel bae jadi orang? Buset, ngerabit banget dah. Ini kan malam petakbiran, lah gue disuruh pulang sama polisi. Emang lu mau merat kemana malam petakbiran? Kagak boleh ngayong. Buset, emang lu kagak ngeliat gua udah pakaian stainless begini? Buset, lu lawain gua lu. Buset, mengapa lu lawain gua? Lagian stainless. Lah emang apaan? Lah emang bener stainless. Ada juga stylish. Malih. Bodoh amat ah. Mau stylish kek, mau sepilis kek, yang penting gua rapi. Lalu cambukan. Bukan PA, orang stylish, stainless. Sekolah pun bambu sih lu. Aduh. Sepi amat ini malam takbiran ya. Pada kemana merah itu teman ya? Si Penjol, kagak kelihatan batang hidungnya. Si Panjol, apalagi? Udahan si Deglek mah bocah tambah error. Mudah-mudahan dah abis lebaran Markonah pulang ke Jakarta. Ya, namanya doa. Kali aja yang di atas denger. Semoga aja biar si Deglek waras lagi.
Ma, Deglek belum punya baju baru. Mau nyobain ketupat. Besok udah lebaran lagi. Mau makan rendang, semur. Mana biji ketapang, Ma? Sama semur jengkol. Pak, belah mana ini? Sebelah kanan, Mas. Wait, Markona kemana ya? Ngomong-ngomong. Wah, Markona. Wah, masih jauh ini. Ini Mas, dia lagi sampai. Let. Kayaknya bawa Markona nih. Jul, gimana ya Jul? Kayaknya kita sia-sia dah bawa Deglek ke dukun. Ya makanya itu satu-satunya jalan kita kudu nemuin dia sama Markona. Mana mau lebaran? Tuh bocah masih kayak gitu aja ya? Terus gimana ini? Ngomong-ngomong si Penjol kemana ya? Iya, nyerabit banget tuh bocah. Ini kan perkara dia. Apa dia malam takbiran sama perempuan? Bisa jadi. Duh, gue pusing amat ya. Si Penjol kemana ini? Woi, Deglek, sini lu. Sini lu. Duduk. Lu dari mana aja lu? Set, gue cari-cari. Allah, udah malam takbiran lu masih begini aja. Sadar apa? Maafin gue, Glek. Takbiran. Maafin gue, Glek. Udah istighfar. Sadar. Belum punya baju lebaran ini, Sadar, Deglek. sadar. Besok lebaran. Astagfirullahaladzim. Sadar, Deglek. Sadar. Deglek. Apa Deglek? Udah guys. Lu sedih amat, kenapa? Lagi gua kejepit. Orang pada sedih lu juga lu. Bercanda aja lu. Mending gue pada minta maaf sama dia lu. Udah guys. Minta maaf lu sama dia lu pada lu. Udah Glek. Maafin gua, Glek. Kita ke musola lagi yuk. Ayo kita takbiran yuk. Markona. Mas, bentar, Mas. Bagus. Markona, Glek. I miss you. Markona.